а во време кога се стана сериозно, дури и забавата и хуморот всушност стануваат се сведени на минимум, политиката добива преден план, дури и луѓето кога ќе подразмислите, некако се многу посериозни од тоа што беа порано, се појавува еден човек кој што вели дека комедијата е сериозна работа. Горан Винчич Винча, добре ни дојде во Скопје. Добар дан. Гледам ми микрофон уклучен, а? Да, Dobro je, jer strah mi je najveći da mikrofon isključen onak samo. Како риба. Ja sam riba u horoskopu. I ja. Ozbiljno? Koji si datum? 14. mart. Ozbiljno, ja sam 27. februar. 27. februar. Da. Tako da riba, a? Riba. Ok. Prvi put sam u Skopju, u stvari sad mi je već drugi dan, tako da sam već drugi dan. A imam i crni pojas drugi dan. Tako da, evo, crni pojas drugi dan i u Skopju drugi dan. I baš je lijepo ovdje, baš je fino, je sunce sija, ptice pjevaju, bio sam i u Parizu i sve sam vidio, mislim ovo, kapija, da, baš je sve lijepo. I jeo sam neka rebarca i naravno gradše na tavše, to sam. I kako prv pat, ocenka za Skopje? Šta, da, prvi put sve. Ocena? Šta ocena? Ocena. Aha, ocena, za Skopje. Pa, 12 od 10. 12 od 10? Imаме, kako dobri domaćini podarok za tebe. Šta je ovo? Dobro ki ti stojat. Šta sam ovo dobio? Čekaj samo malo. Šta sam dobio? Wow! A čekaj, Mali princ? Mali princ? A zašto? Ne li voliš Mali princ? Go sakaš Mali princ? Ja u fori imam Malog princa. Jel znaš to da imam? Znam. A kako znaš? Zirnav. Ti sve znaš? Sve znam. Pa da, ja pričam o Malom princu, da. I nekoga zove Mali princ. Ti su dopanjat. Znači, a čekaj, ovo ja ne mogu nositi. Ne znam, možeš li? Ne, to ću ja nekome da poklonim. Daću svojoj ženi. Ili moje čerki kad poraste. Pa hvala to. Bogart. Kako ga pozdravite? Pomaže Bogart. Bogart, da. Bog ti pomogao art. Eto, pa super, hvala puno. Ja nisam donio ništa. Ne, šta da ja dam? Evo šešir, a ne, to je njegov, ne. Samo sam uzeo šešir od... Велиш, комедијата е сериозна работа. Дали тоа е едно мало местенце, мал издувен вентил кој што го имаме за да излеземе од сите тие политички случувања, од сите проблеми, дали комедијата ќе ни ја земат и ќе стане сериозна работа? Da, iduće pitanje. Pa je, komedija jeste ozbiljna stvar. U stvari ja o tome pričam zašto je komedija ozbiljna stvar. To ćete morati doći 8. maja u Filharmoniju. Da, dođite 8. maja u Filharmoniju da vidite zašto je komedija ozbiljna stvar. Ali u principu komedija postaje ozbiljna stvar u mnogim trenucima. Mislim, komičari su kroz istoriju bili, jel da, uvijek bili ti od dvorskih luda, oni koji su kralju mogli da kažu svašta, a da ih se ne skrati za glavu. Ali nerijetko bi ih iskraćivali. Tako da ja uvijek volim reći da se ja ozbiljno bavim ovim poslom, da dajem sve od sebe, tako da, evo, tako i komedija moja poprimila tu ozbiljnu notu, ali samo u naslovu. Naravno da ćete se svi dobro zabaviti ako dođete. Знам дека низ твојот хумор ја опфаќаш и политиката, знаеш да опфатиш сериозни прашања. Имаш ли понекогаш непријатни случувања? Ти се случува? Знам дека некогаш те мавале со нож. Jan me gađao nožem na jednoj svadbi, jednom je tip izvadio nož na mene posle nastupa, ali, mislim, to su stvarno ekstremni slučajevi, 99,9% ljudi sve je okej i ljudi prihvaćaju šalu i to. Ima ljudi koji se ljute, ali to je isto njihovo pravo. Ljudi imaju pravo da se ljute. Tako da ako se neko ljuti, Bože moj, ja nikoga u stvari, prema nikome nisam maliciozan, ne idem iz loše namjere. Ja sve iz dobre namjere. Ja kad zezam, kad tebi kažem, ne veze, ali sve si uskladila. Ja tebi stvarno nemam A reći. Uskladila si nokte, patike, majicu, ruž, sve. To, dobro, malo podošnjaci, ali... možda smo i generacija. Koje si godište? Ne, ja sam starija. Koje si godište? 88. Ma daj! Ja sam mišljala da si mlađa od mene. Ne, hvala. Da. Mene debljina postara. Te popravi su podočnjacите. Кажи ми, колку знаеш да го адаптираш хуморот на македонското поднебје, за македонската публика? Дали имаш нешто спремено? Не ми откривај, но дали имаш нешто подготвено за... Ne, još vidi, nisam tome ni razmišljao. Nemam, morat ću izglasat, da?
sad ću morat. Pa ne, humori su toliko univerzalni, pogotovo moj humor, neko kaže seljački, najniži, istina. Ja stvarno, na mojim nastupima su nekad znali doći Makedonci. Bude u publici 1, 2, 3, 5 Makedonaca i onda s njima, i njima je sve super. Tako oni su ako sam kod njih prošao, onda ću i kod vas proći. Ja sam ovako rekao, ako su me u Vranju razumili, razumit ćete me i vi. Jer u Vranje nema laganje. Da li odiš to freelance, odiš pretpostavljam sa podgotven materijal, nov materijal, ova je turnija koja što je Da, nema ništa ono što je bilo u specijalu, sve novo. Da. A imaš freelance, se slučuvat? Da, imam i improvizacije, puno, ja volim da improviziram, jednostavno to je meni u krvi. Ne mogu ja sad doći samo recitirat što je, ali cijenim komičare koji pišu dobar tekst, jer ipak okosnica kvalitete je uvijek taj dobar tekst. Ali ja volim u nekom omjeru 70-30, nekad 60-40, nekad pola bude, pa pola improviziramo, pola pričam tekst. Tako da volim i cijenim jedno i drugo i drago mi je da uopće imam priliku da nastupam u Makedoniji. Evo, ekipa Login, Password produkcija uspjeli smo se naći da oni to rade i nadam se da je ovo prvi od mnogih puta koje ću da dolazim ovdje, jer zaista nastupam u svim zemljama bivše Juge, još mi jedino Makedonija ostala. Какви ти се очекувања? Да имаш ли некакви очекувања пред да се случи еден настап? Значи, дали нешто си размислуваш и очекуваш од публиката? Pa da, šta je meni ovo trebalo, recimo. Pa ja ovako, čovjek treba imati uvijek smanjiti očekivanja, ali ja sam ambiciozan i onda naravno imam očekivanja i cijelo vrijeme prati neko nezadovoljstvo koje tako, ja pričam o njemu otvoreno i to, ali nekad ga sakrijem sam od sebe, to nezadovoljstvo. Ali se trudim u stvari da budem što bolji i ja mislim da će biti dobro, jer ja sam o makedonskoj publici čuo zaista sve najbolje i znam i tradiciju i Zlatne bubamare i ne znam svega što imate i pratim scenu, divne vaše komičare i Saška Koceva i ne znam Nikolu Todorovskog, Bojana Velevskog, Marijan Georgijevski, kod njega sam imao prilike da on je imao nekakvu emisiju pa smo online za vrijeme korone gostovali i tako. Tako da ja u stvari jako cijenim scenu općenito i svoje kolege koji se bave stand-up komedijom, tako da evo, zaista me veseli da ću pokazat da možda je taj Saško zgodan, ali može se sakriti za mene zato što sam debeo. Teško li je da se nasmeje čovjek? Pa nije teško. Mislim, ja se volim smijeti, a i mislim da ljudi, pogotovo koji dolaze na nastupe, čak i oni najtvrđi orasi, oni koji su onako, čak i njih razbijem i oni se nasmiju, tako da meni je to posao. Sad ja kažem da je meni to teško, šta bi onda trebao neki drugi ko se ne bavi sa stand-up komedijom. Tako da meni nije teško, ali kažem, dajem sve od sebe. Baš se trudim, nekad i na silu kažem, ima sad da se smijete, inače... A ti se slučilo li nekogaš da napraviš smeška, da napraviš scenariju smešno i tebe da ti je mnogo smešno, a publika da ne se smije? Pa u početku je znalo biti da dođeš s nečim i kao. I oni ovako. I onda, a ništa, preživiš. Mi to zovemo dying on stage ili ti umiremo na sceni. Ali preživiš to umiranje, navikneš se, jer dobar dio ovog posla je boriti se sa tišinom, jer najveći strah komičara je tišina, stand-up komičara. Ne smiju se, šta sad da radim, šta? Ta tišina, kad je pregrmiš i sad već poslije 11 godina lakše mi se nositi, čak ja sad znam kad ja da napravim tišinu. Sad već se igram s tim i ja vodim to. I ne treba se bojati i bježati od toga, to je jednostavno proces i ovo je maraton, ovo nije šprint, neću ja sad ću ja pam i uspjeh i to, ne, ovo je dugotrajan, kao i svaki posao na kraju, dugotrajan proces i ja još nisam ni blizu onoga što mislim da bih mogao postati.
колку татковството, татко си на 3 деца, малолетни, Да. колку тоа ти влијаеше во создавањето на содржини, дали ти помага во хуморот, дали користиш такви семејни моменти за... Pa da, u ovom novom šovu imam dosta o roditeljstvu, imam nešto dosta o klincima i o tom odnosu, stvari o odgoju i tu u stvari kroz neke duhovite stvari, u stvari pričam o ozbiljnim stvarima i jedino mi teško pada što slabo ih, evo ovaj mjesec ću da ih vidim 5 dana, od cijelog mjeseca samo ženu i djecu ću da vidim 5 dana, malo mi to teško pada, ali bože moj, ovo je posao koji sam izabrao i radim i doći će ljeto, iću malo na odmor, iću s njima, posvetit ću im... Imaš dva sina, 5, I jednu ćer. 2,5 godini, mala... I mala ima 0 godina, 0 godina i čekam da napuni godinu, da. Ćerka, Sloboda. Ćerka je Sloboda, da, nije Sloboda Pečat, nego Sloboda Vinčić, a sinovi su Zoran i Bogdan. Одлично, супер. Поздрави и од мене до семејството. Често правиш сметка на свој рачун? Да. За килограмите, за изглед. Знаеш да... Кад сам дебело đubre. Не слажам се. Знаеш да си направиш хумор на своја сметка. Колку тоа го прави човек интелигентен? Pa ne znam, nisam dovoljno inteligentan da razumijem ovo pitanje, ali ja volim u stvari, a mislim da bi se svako trebao šaliti na svoj račun, mislim da je to zdravo i ispravno i čovjek koji sebe ne shvata ozbiljno, mislim da može uspjeti. Oni koji sebe shvataju prevažnima, brzo ljudi uvide to i osjete, a opet ako su oni iskreni takvi, to je onda isto za respekt. Jer samo je poenta biti iskren koliko toliko. Naravno treba čovjek imati, znat kad šta reći, mora čovjek biti pametan, neću sad se tu skin gol i reći, ne znam ja, a može biti evo. Vinča, kaži mi, доколку се гледаш себе си од гледалиштето, ако имаме да предпоставиме дека ти си гледач и се гледаш... Астрална проекција. Да, што би си кажал за себе? Debeli. Pa ne znam šta bi si rekao, da. Pa ne znam, ne mogu, ja sebe volim zapravo gledati igrane stvari koje sam radio, to mi je zabavno gledati, ali stand-up, pogotovo kad se snima specijal, pa onda ja sam isto u montaži, sjedim, pa to vidim 100 puta, ne mogu to gledati, muka mi je od toga. Ali zato me i veseli improvizacija, jer je nešto što je bilo neplanirano i u momentu je, i onda me raduje vidjeti taj trenutak ponovo ako sam ga snimio, što je improvizacija i ja znam šta sam u tom trenutku osjećao i to je zanimljivo. Tako da ne znam šta bi si rekao, vjerojatno bi bio ljubomoran na sebe. Rekao bi, gledaj onog govedo tamo. Кој те инспирира? Од кого учиш? Имаш ли можеби некакви идоли под наводници? Od babe. Pa ja sam imao meni su onako neka 3 komičara koja su uvijek ostala u početku da su mi bili jako dragi, Robin Williams, Dave Allen i Don Rickles. Nekako ja sam, ajmo reći, miks sve trojice i respektujem svu trojicu. Nažalost, sva trojica su pokojni, ali sjajni su bili komičari i glumci. A sad volim gledat naravno i Chappella i Louis C.K.-a i Ricky Gervaisa, Bill Burra, od novije generacije Mark Normanda, Shane Gillisa, Sam Morril je odličan. Uglavnom, ne znam kako se zove, nije Zach Galifianakis, nego Stavros Halkias, da. Uglavnom ima jako dobrih komičara, to su većinom zapravo američki, britanski komičari, iako ovi zvuče ko Grci, ali nisu, mislim jesu korijenima, ali ja zapravo volim naći i komediju koju možda i ne razumijem. Pa gledao sam i vaše komičare, a ne hvatam sve, ali mi je zanimljivo gledati. Zanimljivo je gledati nastup i slovenskih i makedonskih komičara i nekih njemačkih komičara. Ponegdje sam uhvatio sa titlovima, pa sa prevodom, pa nešto uhvatim. Tako da, ja mogu reći da se mi stand-up komičari svi razumijemo, odakle god bili. Mi smo ko jedna nacija. Da, imamo to jedno, kao vjerojatno što novinari kad se nađu pa imaju iste probleme, to tako i mi komičari. Tačno znam, prepoznajem kod svakog komičara, bio on iz, ne znam, Amerike ili iz Kazahstana, odakle god, mi se razumijemo.
честа појава меѓу комичарите и познати светски имиња кои што се борат со депресија. Тоа е многу парадоксално и многу често ќе се рече дека некој комичар е многу сериозен во приватниот живот. Како го толкуваш тоа ти? Ja se ne bih složio da sam ja ozbiljan i da sam depresivan. Pa ne znam, valjda se čovjek istroši, ne mora biti, svako ima svoje unutrašnje demone sa kojima se bori. Ja nemam borbu s depresijom, znam nekih kolega iz Hrvatske koji su i otvoreno pričaju o tome, poput mog prijatelja Aleks Curać-Šarić, komičar iz Hrvatske, on se dugo borio s depresijom, čak je probao i samoubistvo i tako dalje. Ne znam, ja nemam taj problem. Sad, hoću li ga imati, ne znam, ali da, valjda neću, da. Ja ću imati problema sa šećerom, čini se meni, a ne sa depresijom. Kako i dijabetes isto kažete? Дијабетес, да. А каков си надвор од сцената? Како би те опишале луѓето? Што мислиш? Каков човек си? Van scene? Da. Pa i, mislim, isti sam. Znam biti onako nekad, znam biti malo živčan nekad, ali i na sceni znam biti takav. Zapravo, jako dosta sam isti, nisam puno različit od, kako se zove, od van scene i na scene. Nisam puno različit, to sam ja. Jer nisam glumac. Glumac, on glumi na sceni, on čita, ne čita. Ja sam ja. Tako da, znam nekad biti umoran i znam nekad volim se isključiti. To. A od kada je humorот наследен? Фамилиарно, твоите дома имало хумор? Oni su svi duhovitiji od mene, svi su smiješni, nego mene zapalo da radim ovo. Така се падна. A eto, tako mi je gra pao, kako kažu. Има ли некоја ситуација која што ти била многу непријатна, која ти се случила додека си бил на сцена? Може би од фан, може би од тебе, може од техника, нешто што ти се случило и што го памтиш како нешто многу Neugodna непријатно. situacija. A bilo je ovih korporativnih nastupa. Znaš ovo, kad za firmu neku nastupaš tu, onda zna biti, niko te ne šljivi 2%. Svi pričaju, jedu i ti sad kao nastupaš. Bilo je tih nekih situacija i znalo je biti, o tome i govorim u svom sad novom stand-upu, kad nekog nešto pitaš i onda sam sebe zakopaš. Sam sebe uvaljaš ovde, do ovde se zakopaš, ali evo nekako si ja uvijek uspijem iskoprcat, baš iz razloga što sam iskren i ja kažem, ja iskreno odgovorim i onda sve bude kako treba. Одлично ти оди македонскиот, имавме прилика да те слушнеме, но еве Весник, од Весник најдобро се учи јазик. Ова е Слободен Печат. Ovo je Slobodan Pečat, a to je taj čovjek znači. To je taj čovjek. Aha, čekaj, o čemu da čitamo? Hoćeš da nešto pročitam? Može. Gastronomija, ma možda bolje gastronomija. Provereni i vkusni recepti za džemovi što je najčesto se pravat vo maj. Evo ga, kaže ovako. Domašen džem od jagodi, to je klasičan recept, on ima džem od praski i vanila. Ja nisam znao da vi za bresku kažete praski. Vo imja Oca i Sina i Svjatoga Duha. Džem od creši sorum, džem od borovniki bez konzervansi i domašen džem od malini, klasičan recept. Sad nećemo govoriti sastojke i to, ali čovjek kaže, maj je idealno vreme za podgotovka na domašni džemovi bidejki za počuva sezonata na sočno zrelo vošje, osobeno jagodite. Udade se jagodo, udade se draga dušo. Ne, to je poklon. Ne to snimat sad. Ne. Винџа, дали има некоја тема за која што A treba sam ovako. никогаш не би? A koja tema? S kojom se ne bi zezao? Da. Ima. Pa neću reći. Ne želim da govorim o njoj. Толку, крај. Pa ne, pa da, u stvari postoji tema s kojima se ne bi zezao, ali ne mogu, ne mogu drugome braniti da se on zeza na to. Mislim da svako ima apsolutno pravo da se zeza na sve, da smo valjda toliko civilizacijski došli da se možemo zezati na sve. Ima tema na kojih se ne bi zezao, ali drugima ne bi zabranio da se zezaju na te teme. Одлично, ми беше огромно задоволство што те запознав. I meni isto. I vidimo se 8. maja, ovo je sad opće reklama, vidimo se 8. maja, molim vas, u Filharmonija Skopje, Doga Vinča, Makedonija.